Bonani, hey weyingane zakwethu, kweminye imizi kungcoliwe, ake ngihlale kahle. Kweminye imizi kungcoliwe uthi uyafika yebhathi ucela ukuya toilet, ay ngeke cleanani izindlu, cleanani izindlu. Hayibo, kungcoliwe kweminye imizi. Uthi uyafika i-toilet sithi siyezi yaba orange phakathi. Ngazi ukuthi public toilet kodwa umndeni lo umuzi kuhlala abantu lokusho ukuthi kuphikisana ngoclean i-bathroom. Uthi ubuka ubhavu suwaba brown. Hayibo, nakhona ungeniswe uyodlungena ekitchen nanti idaningi ngala ekitchen kulwele amafutha lapho dongeni isitofu angazi sixhixa amafutha. Hayibo, kungcoliwe kweminye imizi, ngeke bafethu ngeke. Yebo ngeke, cleanani izindlu. Uthi uyasibuka isigubhu sagesi. Hayibo, ngathi silala amankankane esimnyama bhuqe. Engathi usungaze ucela indongo ubasulele bese ubuya kochama uqela ukubasulela uthi ngicela ukusulela isigubhu sakhe. Hayibo. Edaningi la khona kubheke phezulu kumaperupe. Uyabona nje lo muzi ukuthi nasakhona la etoilet uzocela ukuchama kugcwele amaphenti asebhakedeni kunezimbuzane amathawula langa la kubhavu nawo lawo mathawula ngcolile kwamchama uphinde emuva. Ubonisa hayi angiphisiwe mina. Hayi angiphisiwe umchamo uphinde emuva. Phela kwamchamo loyo. I-toilet ngathi public toilet ama-tiles asaza abamnyama lapha kulabo line labo kwakuyini drought leyana ngathi uthi aseza abamnyama ama-tiles la. Hayi ngeke bafethu ngeke. Ngeke aseza abamnyama ama-tiles ngeke bafethu cleanana ama-bathroom. Abantu bayafika bazocela bo mekuneyinkonzo ezinkulu kuyocela umuzi wakho seduze clean i-bathroom. Abantu bazocela ukuzochama sebeyahamba nalesi sithombe edaningi nakhona uthe uyadlula kuno blanket abahleli lapha kosofa akho umuntu edaningi i-TV iyaxhu. Hayi hey ngcolile kweminye imizi we yo. Hayibo. Uthi ucela ukuphuza amanzi angikwaphela manje uyabona lento ngathi le ngiyibona ngathi ngayihlisa ngamanzi. Uthi ucela ukuphuza amanzi iglasi iyakhala lapha kuma wardrobe kuyalenga. Hayibo nina niyaswenka ngqoke kodwa nisenihamba emgaqweni mase kuthiwa kuphindwe leka. Hayibo ngeke cleanani izinto. Wardrobe iyalenga umxhutho nje ongawazi kwamanzi lawo ubona ukuthi cha wawona usomele la dulethwa le glass exhuthukayo nakhona kuthe mekuvula ikhabethe uyalibona ihlo lathi inhla wathi uyabuka lapha kwakhona nje uyezwa ukuthi kuyinukela amakokoroshe lapha. Hayi ngeke cleanani izindlu. Hey bangcolile abanye abantu beminye imizi bangcolile ngeke. Izitsha laphana ezinye ziwashiwe ezinye igcwele ekusika uyabona ukuthi la ekhaya kwasho izitsha ingaso.